Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Eduardo Macabanti, Elena Manalo, Ener Manalo, Angelo Manalo, Edna Manalo, Pedro Manalo, Marvin Manalo, Felix Gadiano, Susan Hermosa, Ho Tan, Victor Besoyo Sr., Siriaca Kilagyanig pamponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka, Antimurin. Kaya bera puring Daughters of Mary Immaculate, ating Knights of Columbus, abe-abe tayang purian, samban at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Sisyanta pa mo po ing kakatamong kasalanan, lalong-lalo na para karing penandit, etaya liguran ng Diyos at ding kaparan tao, sisyanta mo po iti,
manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginoo, ikay dinalan da kalakasakitan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikay mete para kaya kamingan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikay sinubling mebye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakalulwa na katamo, at king pang patawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos aginumi, ikay ngikparing sabla, pagnasan mong itimawaring sablang tao, kapamilataning kalayan ami pagtagumpen para ke kami, king mabayat ng paralan ni Jesucristong anak mo. Dinan mo keng metong atune, diwa, ning pamagmisyon, ban maging balayan mo kami, ang makabuklat king balang tao at kultura. Ipayabot mo kaya kaming mapakumbabang pamangilalaking mayap ang mayayakit numan ka rin. Baming ayubog pasibayong at agawang ganap king wangis ng Jesucristong anak mo. Itiyadon mi keka king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libruning propeta, Isayas. Inggino sa sabyana iti, daratang nako bang tipunan kulo, ring memalen daring sablang bansa. Potang ikwara ng mitipon-tipon, akit da nung nano ing arapat ning upaya ko, at abalura king ako ing mamarusa karela. Dapot itagan kula ring mapilan karela, at itubod kula karing bansa at karing mangarayong lugal,
a epa mi balitanan king kabantugan ku, o epa menakit king degulan ku at upaya. Karin Espanya, Libya at Lydia, kambering mga galing dang talapamana, at karin king Tubal at Javan. Ihayagda busal darieting bansa, ing kanakong kayupayan. Iyuli ralo, antimong pasalubong da kanako, ring kekong kabalen, aatyu kareting bansa. Iyatadalo king banal kong bundok-bundukan, karin Jerusalem. Pakasakela karing kabayo, asno, kamelyo, karing karwahe at gareta, antimo nung makananong ding Israelita, magdalalangayin at trigo king templo, karing lulanan amalinis. Gawan ko lang pari at levita, ding mapilan karela. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta ko king mabilog ayatu at panaralye ing maya pabalita karing sablang tao. Munta ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap abalita, karing sablang tao. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo puryenyesa, puryenye ikayong sablang tao, keti king yato. Munta ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap abalita, karing sablang tao. Uling maragul ing lugod na kaya katamungan, ating kayang katapatan manatili king kapilan paman. Munta ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap abalita, karing sablang tao. Pamamasyang iba't king sulat karing Hebreo. Akalingwan nyo nawari, itangamanong babye si kananalub, ayap siya ng Diyos kaya kayo, antimong anak na, anak ko, mo gagawa na lang ulaga, nung wari ting Ginoo, itulid na ing kamalyan mo. Kapaisi ralob, nung sasabyana na ka, uling ing Ginoo, didisiplinahan o ring sablang kalugurana, at babarugano ring sablang kikilalanan ng anak na, nanuman ing kasakitan, adaralanan yu, ibilang yung anting pamamarusa, ning metong hayigpa. Uling din kekong kasakitan, pakilalara kingin Diyos, tuturing na kong anak na, atinwaring anak, ay nabitas siyang perusan, ning kayang tata, ning daralan tamong kasakitan, ketang oras sa ita, tutong maplas, at pibuburyan, dapot kalabas na, ding miras nan king antikaniting kasakitan, miririnan lang kapayapan at mikakalisyon la. Inya, itasyula, ring gamat yung mga lambot, at pasiknangan nyo la ring tod yung mga ina. Isulong yu, ing kekong paglakad, karing gasgas amatulid, banketa, ing bitis yung mepile, mabalda, nunelakwas siyang kumayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye, alang malyaring miras kingig pa, nung emu king kapamilatan ko. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, Ogit. Sindo ng Jesus ing pamaglakbena, tuturuya ka ring balang balen at baryong daralanan ng papunta Jerusalem. Ating metong akinutang tayo, Gino, ditakla mo ring taong miligtas. Pekibat ng Jesus, pagpilitan yung milog, king makipot, apasbul. Sasabihan ko kaya kayo, dakalaring bisang lungog at ela milog. Kabutseranin ning manibala king pibale-bale, may bata kayong makatalakad king luwal at katok na kong katok. Sabihan nyo, Gino, paluban nyo kami, ipakibat na kaya kayo, era ko balo penibatan. At sabihan nyo, kesulo mo kaming mengan at meninom, at tinuro ka karing balenmi. At sabihan ng pasibayo kaya kayo, eko balo nung noko tao. Dumayo ko kanako, ikong sablang mga rawak adapat. Tumangis kayo at mitigis aipan, kabud-akit yung atiluking kayarian ng Diyos di Abraham, Isaac at Jacob, ading sablang propeta, at iko naman mitabi kayo. At datang laring taong iba't king aslagan at king albugan, king amyanan at king mauli, at lukluk laking lamesa, king kayariana ng Diyos. Kanita ring makatauli, ngeni, miyonala, at ding makauna ngeni, mitaulila. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Antimurin po kareng at karing karelang pibale-bale, makiyagum, makiyabe mag-participate kaniting Santa Misa through online po ni makakayabela po kaya katamo. Kabang Jesus maglakad niya, papunta niya po king Jerusalem. Baluta mo potang biras sa king Jerusalem, dumalaning kasakitan, mamusan niyang krus, ipakure king krus, mateya king krus, ikot-kot de, dapat subliyang me. O ito po yung misyon na ning kakatamang Ginoo, to save us. Iligtas na katamo king kapamilatan na ning kayang kasakitan, kamatayan at pangasubli ng mebiye. At kaba pong maglakad siya, linapit siyang metong ataw, kitna ning ginutamo. Nga na king ebanghelyong binasa ko, Ginoo, ditakla mo ring miligtas. At tatandaan niya po 5 Sundays ago, inyang ing metong adalubhasa king batas, kitna ning ginutamo, Ginoo, Maestro, naning sukat kong daptan, bakong kamtan ing biye alananga,
atin pong biyalanangga, atin pong banwa, ating impyerno. Epo, naning sukat kong daptan so dapat bata mo miras king banwa, king ligaya banwa. At ngening putang na, Gino, di takla mo ring taong miligtas. Pagmasdan niya po yung kutang na, Gino, di takla mo. O te nakitang, Gino, dakalang miligtas. O te po dakal. Ating pekibat na, ene po pekibat aning kutang. Di takla, ena po sinabing ditak. Dakala, ena po sinabi. Sinabi na, pagpilitan yung milog. King makipot apasbul. Strive to enter the narrow door. O itapuing pekibat na. Bakit po yung kutang na Gino di takla mo ding miligtas? Kasi po yung mangutang Hudyo yun. At yung Hudyo, because they are the chosen people of God, magmaragulo. Uling ilaring pinili na ng Diyos. At para karela, salvation is automatic. Uling makakayabela, karening chosen people of God. Salvation is automatic. Sung makakayabe ka kayang chosen people of God, automatic miligtas ka para karela. No pong sabihan ng Jesus, di takla mo, o makananula ring dakal. Nung sabihan ng Jesus, di takla mo, agad nang sabihan, ikaming miligtas. Nanong gawan ng ini, kampantine. Miligtas ko rin, agyang ala kong gawan. No naman sabihan ng dakalang miligtas, aliwang mo pala kaming miligtas. Niya po? At nung sabihan ng di takla mo, masira lalupdet ang dakal. Nung magpursigi, nung sabihan ng dakal, potagalang kami, alwa mo pala'y kaming miligtas. Memuala po rin Hudyo, itong sinabi mong ding Gentiles, ding pagans, miligtas na. Daburing darandaman ito. O burin ang dandaman, di takla mo ring miligtas. Ing pekibat na ning ginutam, ditak, dakal. Ing pekibat na pagpilitan yung milog, king makipot apasbul. Strive. O ini po yung pakibat na pagpilitan nyo, itang pilit, nune alway tang mapipilit ka, ang popaytang pagkapilitan mo, strive, mag-exert kang effort. It is a task. You have to do something. You have to work for our salvation. Pag-obran mo kaya kang kaligtasan, mag-strive ka. Ulitan ko po, there is no automatic salvation. Salvation is not by reservation. Salvation is not by affiliation. Salvation is not by a nation, a race, or a religion. May monopolize in kaligtasan. Salvation is for everybody. King sulat ng San Pablo kang Timoteo, chapter 1, verse 2, o chapter 2, verse 4, nga na po, God wants all of us to be saved. Buri na ning Diyos, miligtas tangan, o ito po yung plano na ning apong Ginoo. Buri na miligtas tangan, o ning babyan ng kaligtasan, at sukya katamo nung sapuan tayo. Bababa ng kaligtasan, makatamimi ka lakang gagawan, kamiligtas. Mag-exert kang effort. You have to work for your salvation. Strive. To struggle extraneously. O ini po yung dapat tamong gawan. Inyapin. O ini po, apat ay importanteng bagay
abri kong i-share kaya kayo king Ebanghelyo. Introduction niya pa mo po ito niya apat. Number 1, the kingdom's door is narrow. Makipot siya ing dalan papunta king kaligtasan. Kadua, the door is open, but datanging panahon, it will be closed and locked. Nepo? Katlo, there is no favoritism in the kingdom of God. At kapat, I experience in reversal mi baligtad. We will encounter a reversal, uling sinabi na Kenny, ding mumuna mitawlila, at detang mitawli, maging mumuna lang. Nino pureta. So ngini, inglawenta mo, nga na Kenny, pagpilitan yung bilog, king makipot, apasbul. At tatandaan niyo po, atin yang sinabi Jesus, Matthew chapter 7, verses 13 to 14, nga na, lungob kayo king pasbul a makipot. Ini pong binasa kong ebanghelyo kang San Lucas siya. Isan Mateo tinyang banggitan, nga na, lungob kayo king pasbul a makipot. Uling malwalas siya ing pasbul at malapad siya ing dalan papunta king kasiran. At yung daralanan daring dakal, adwala pong pasbul, adwalang dalan, ing metong makipot siya, ing metong malwalas siya. At itang dalan, amalwalas karila daralan ding dakal. Itang dalan, amalwalas papuntaya king kasiran, papuntaya king kapahamakan. At nakalap po kanong daralan ka rin, uling alabisang magkasakit. Ketang makipot abasbul, o ito nga na po ning ginuta mo. Dapat makipot siyang pasbul at makitidya ing dalan na papunta king biye. At ditakla mo ding makatuklas kaniti. Nya sinabi na king ebanghelyong yan, pagpilitan yung milog king makipot, apasbul, strive to enter the narrow door. Pagpilitan, po, kailangan mag-exertam ng effort ing makipot a pasbul papuntaya king bielananga o ining pasbul at dapat namong dalanan. Namin gawan tamo, masakit po po at ang mas kupya. Kailangan pala balikan tala rin kakatang pegaralan balang Domingo. Strive, pagpilitan mong lugod. Nano po, ingkutang nanitang metong lalaki, dalubhasa king batas, naming sukat kong daptan, bakong kamtan, ing biyalananga, nanong pekiba na ning ginu, lugod ka. Luguran mo yung Diyos, at luguran mo rin kaparan tao. At ding kaparan tao, lapin ding ganang tao. Love, luguran mo rin kapara mong tao, love your neighbors, even your enemies. Pumaskop kanya niya, masakit siya. Luguran mi, in kaya kang kasalang, pray for those who persecute you. O ini po yung sasabihan ng maskop, apasbol, ustong lulugod ka, kalingwan mo yung sarili mo. At nanong sinabi ng Jesus, if anyone wishes to follow me, he must deny himself, carry his cross every day, and follow me. O yan yung maskop, apasbol. Nanong gawa na nitang Good Samaritan, o ita po, liningap nitang masakit, alos mamamatene, kay badela na king pipaglayunan, ginastos siya. O yaning maskop, apasbol. Dininan ng atensyon nining masakit, sinaupyo.
Metong po ka rin gagawan tamo, yapin makiwangis tamo ketang the good Samaritan. E tayo pakyapusan itang rich fool. Nano yung gawan ko, paksabihan ng sarili na. Nano yung gawan ko, dakal ko apupul, lasakang kula. Ding mga lati kong kamalig at paggawa kong mga ragula kamalig, ibili ko ka rin yung pimandyan ko. At sabihan ko, nga na yung paksabihan ng sarili na, kaswerti ko. Mga nakamo, minom, magsaya. O ito, ing dadalan king malwalas, apasbol, malwalas, adalan, alayang paki, alayang pakialam, karing kapara ng tao. Kaluguran ng sarili na. Nga po? So ini, we have to strive to enter the narrow door. So, mas kopya ing pasbol, papunta king vie alananga, magsakripisyo ka, i-deny mo yung kang sarili, luguran mo yung Diyos at ding kapara mong tao, maging mapakumbaba ka, maging mapaminto ka, gawa kang mayap, pumayan, ing lulugod kingap Ginoo. Pero magsakripisyo ka. Ing kadwa po, tutupin ing pasbol ang makipot makabuklat siya. Pero datanging panahon, misarayo. Makuyad, life is so short. Dapat tanang gawan tanang dapat tamong gawan. Kagising tamo na yung habak, gawan nyo na yung dapat yung gawan. Because life is so short. Datangin panahon pasbulay ni Misaraya. Yan po. Kaibat po tang Misaraya, nanong gawan da dening mitawli, elamilub, katok nong katok, ngara. Kaibat, nanong sabihan na ning Ginoo, era kayo kakilala, kayong mga rawak, adapat. O ini ring mga rawak adapat, misaraying pasbul, karela, ela makalub, ela migsakripisyo, uling kaluguran ding sarili da, ingin inatupag da, iya pining sarili dang kapakanan, aluwaing kapakanan da ring aluwang tao. Po? Independent that they have no love. Ing tao maging marokya po tangalaning lugod. What is sin? Sin is the refusal to love. Ing lulugod, makalubya, ketang maskup apasbul. Potang lulugod ka hanggang masakit. Sige, pamurin, mag-strive ka. Dapat potang kabisang lungub, ketang maskup apasbul. Lako may lugod. Anya, meging marokla, uling ela, linugod. Ing liguran dayapin mo yung sarili da, kalupanan nitang rich fool. O itapun, alalang pakialam karingalawang tao. Anyapin, nano pong sinabi ra kini, ginopaluban nyo kami, ngara, may kibala, kesulo mo kaming mengan at meninom at tinuro ka karin balin mi. Lawen nyo na po, kaya bede paling Gino, tinuruing Gino karela, pero nanong milyari ang yampang akaya bedeng Gino, kaya tiruno ng Gino, nano pong milyari, lamig bayo. Kaya bedeng mengan ng Gino, pekiran naman ding Gino, tirwanano ng Gino, pero kay batdang mekirandam, alang milyari kinamano na ng Diyos, lamig bayo king karelang pamibiyebye. Kalupatamo po ngeni pare-pareho tamong makirandam king amano ng Diyos. Naburing sabyan ngeni at sukaketi, miras ka king banwa, makirandam tamo king amano ng Diyos, tatanggapan tayo Kristo king banala pamakinabang, pero nung alam pang magbayo, ing pasbul, misaraya kaya katamo. Amen? O ini po, malapit no kang Yesus. Kaya bedeng mengan, kaya bedeng minom. Tirwanan ng Jesus, pero lang pamagbayo. Sindura pamurin ng karelang dapat amarok.
Enya, era ko kakilala nga ng Ginoo, dumayo ko kanako, kayong mga rawak adapat. Nya kailangan po itamong sisimba, itamong makiramdam kingamano na ng Diyos at makinabang, kailangan atin pa magbayo king biye. So God, the kingdom's door is narrow, o kingdoms ing pasbul ing dalan papunta king ligaya banwa maskupya makabuklat siya kadwapo datanging panahon ing pasbulay ni Misaraya. Katlo, king kayarianan ng Diyos alang favoritism. Bakit po? Nanakeni, ikide, Abraham, Jacob ang po Isaac, at siluking banwa, naburing sabihan, palipi na kang Abraham, automatic in salvation, alipo. Naburing sabihan, akayabi may Ginoo, miligtas na ka, alipo. Naburing sabihan, makakayabi ka kaniting religion, automatic in salvation, alipo. Alang favoritism, king kayariana ning banwa. Ing Diyos, ablasanan na ka, agpang king depatan mo. Romans chapter 2, verse 6. Ing Diyos, ablasanan na ka, agpang king depatan mo. Niya po? Agyumong gawan ini, agyumong gawan, gawa kang mayap, uling atinan ka. Agyumong gawa kang mayap, pero emo depatan. Alang favoritism, king kayariana ning banwa. Naburing sabyan, makakayabi ka ken chosen people of God, automatic ning salvation, alipo. Naburing sabyan, katoliko ka, iglesia ka, automatic, miras ka king banwa, alipo. Antimoy, sinabi ko kaya kayo, pagobra niya in kaligtasan. Ating kapat, ating reversal and surprises will occur. Nano po ini, detang mumuna mitauli langan, at detang mitauli miyunala. Nino po rin minuna, den minuna kinilapin den Hudyo. Minuna lang may Yahus, pero niyang dinatangi Kristo, tinggap. They rejected Jesus, elasinal pantaya, maya pareng hentil. Deng tauli lapin ding hentil, ding pagano, ilaring sinal pantaya kang Jesus. At minunala pang miras king banwa, kesa karing mepiling balayana ng Diyos. Nyating reversal. Naburing sabihan, malwat na kaking organization, naburing sabihan, mumuna kaking kayarian ng Diyos. Naburing sabihan, malwat na kang sisimba, mas muna kang miras king banwa. Pota ating ngenila pa sisimba, pero migbayula. Mas mumuna la pa pong miras king banwa, kesa karetang kanita pa sisimba nala, pero ela magbayo. Ngayon nung ating sisimba, bayo-bayo la pang sisimba, pero migbayo la, muna la pang miras king banwareta, kesa karetang malwat ng sisimba. Amen. So ini po ing mensay na kakatam ng Ginoo. Pagkapilitan tam milog, king makipot abasbul. Ken tutuking Domingo at karen pa pong tuki-tuking Domingo, ding mensay na ng Ginoo tam yapin, nano pa yung gawan tam, ban kanita, milog tam, king maskup abasbul. Panayan dako po, mag-aral tam. Pigo naman tayo, ing amano na ning Ginoo, uling ing amano na ning Ginoo, babiyayang biye alananga, karing tutupad, kareti. Amen.
Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesukristong anakabugtong aginutam, pengagli king upaya ning banal a Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king kalungaldo, sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka rin mabye, ampong menga mate, sasalpan tayo ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamsamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubira miya ding mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tamo, ban kalupan ng Diyos, matula talang tanggapan ding sablang tao, karing puso tamot pibale-bale, at nga tamong sumabi. Ginoo, tipunan mo ring sablang, king kekang kayarian. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para King Santa Iglesia, ban kapilanman etok nang mipapasyag king Ebanghelyo, karing sablang balayan, lengguay at kultura, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano, ban elaman at tiling makakulong kilog daring sarila, ring tangingyan at tradisyon, nune babandyan de ing metong at metong kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para karing sablang masasira lob, pauli ding kaplas, ding kapagsubukan at sakit, ban ero isara ding karelang puso, nunay mabiyasa lang sumulong, kapamilatan ding karelang kasakitan, anting tao at anting Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Para karing komunidad tang Kristiyana, ban misan metong tamo, ban alang manamdaman, anting metong nga dayuan, busal tamo, ban makabuklat tamo, king metong at karing sabla, ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Ngeni po, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, tipunan mo ring sabla, king kekang kayarian. Ginong Diyos, gawan mong makirake kami king lugod mong makabuklat ka ring sablang tao at matulami lang tanggapan ting kapatad mi. Itingan puwadwan mi king kapamilatana mo rin Kristong Ginumi. Amen. Tanggapan, Ginoo,
pagalan at lugod, yakang pangalalan, ang alang-aling banwa, paningalayan mo misulat, ikulang ang Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kakatan kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, ing ganap ng sakripisyong Yesu Kristo, gawa na king balayan mo, king kakang lugod, pagkaluban meng kapayapan, at pamisan metum ing kakang Santa Iglesia, itiadon mi king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo, At kekan timuri, iyat nayoring pusoyo, makayat na no, king ginu, pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiyat numan karin, o ikpang Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalalaring kaya kanganak, at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo kaya ka, kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kanganak, king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong la, itpa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing buktom mong anak, ating banal espiritu. Inaus mong maging balayan mo, ban puriyan ing kaya kang kabiasnan, king sablang dapat mo, gagawan mong katawan ng Kristo, at karinaning banal espiritu. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan,
at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyan ng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talananggang tipan, ang mibubo para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kamatayan mo, linupin mo, ing kamatayan king pasublim mong nebyen, siblim mo ing nebyen, Ginong Jesus datang ka, Ginong Jesus datang ka, datang kang maligaya. Inyang ining kaganakan mi ayig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daram mi kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bambiganap king lugod, kambenang Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono ating mabilog abalayana ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepay nawan at manenaing subling miye at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening Juan a Birhen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing totoo, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, Abe,
may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po'ing panalangin at tiro na ning ginutamo. Ikabos mo kami o Ginoo, sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. Kaing kayarian ating kayo ayan at inlikaya manggaman kingalanang O Ginoong Jesu-Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, sapu babalik danding kaya kaming kasalanan, nunel lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Pakit tamo pong ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kasalanan niya to,
o ning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan, tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat at kasmay nga mano mo at kumayat na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Paganaka po, para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, hinya manatili kayo po karing pwesto yo. Para karetang makasadyang tanggap, king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad, at iatsyat laring palad o gamat. Para karetang etanggap, malyarita na pong lukluk o siklaud king panalangin, ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Ingino mapaglulus niya,
Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting banal na Eukaristiya, pasulungan na karing puso mi ing pakayap ng upaya ning kekang lugod. Antabayanan na sana at panimunan ing kaming pamagkapilit mo niya tula keko karing sablang bagi. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karening announcement. Mamuna pong deleting second collection, special collection. Deta mo pong bisa ni. Eya po compulsory ni reta mong bisa. Para sa St. John Maria Vianney, ang inyo pong donasyon ay makakatulong sa programa ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines Commission on of the Clergy. So gamitan de po ring Obispo Mabiluga Pilipinas, karing-karelang programa. Kadwa po open registration for Kumpil Confirmation of HRPP Samban Maragul. Age limit po can kumpil 10 years old and above. So, isubmit nyo po ring requirements, fully accomplished application form, and photocopy only of baptismal certificate newly issued with confirmation purposes. In registration po ang gaking August 31, 2022. Kaibat po i-announce minong kapilan ing kumpilan. Katlo, Paldak at Pulayi Year 3. Inimbitan po ang lahat na sumali sa Paldak at Pulayi Year 3, isang fun run and fun ride event na gaganapin sa October 29, 2022, Saturday. Registration is ongoing until October 1. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa restoration ng ating simbahan. Para po sa iba pang informasyon, maaari po kayong mag-visit sa ating Facebook page Pisamban Maragul at Paldak at Pulayi Facebook page o pumunta sa Paris office. Kapat po, call for HRP Tribe Fiesta 2022 Mass sponsors. Be a Mass sponsor for the Holy Rosary Parish Triple Fiesta 2022. Malapit na po ini bilang paghahanda sa nalalapit na taunang kapistahan ng ating mahal na mga patron, Anghel de la Guardia, October 2, Mahal na Ina ng Santo Rosario la Naval de Angeles, October 9, at Apong Mama Kalulu, October 28. At ang pinakahuli po yung fundraising sale at the patio. At hilo po rin kapatid namong Aitas Sopantala po ni agyang at tila pong pisasali itang karelang produkto ating luyang dilaw ay na po kanyaman. Lagayo. Panik ako po, panik kong miminom. Lagaming luyang dilaw. Avocado. Superfood ya po yung avocado. At kapaya. Kapaya. Deni po superfoods la po rin niya. Mangantamong prutas. Bangkanita si kanya ingkakatamong immune system. Deta po nga lang panyali, magbilad na lamong. So, in sunlight po, o yan, vitamin D, kung magbilad ko na naman, pibilad-bilad na ako mo. So, hindi po. So, kaya kayo nga po, dakala-dakala salamat, pangadita mo po, mayari na kenwal, impisamban ita ng canopy, kaibat po, ining keng kilub. Ken pong kilub da kalayo obra. Ining art ceiling, dem posti, o yan, pituglong-tuglong do kanya, nila pala tuglong-tuglong din.
Potang gagawa kang balereng posti pituglong-tuglong mula. Riyan posti tamo ila po tuglong-tuglong. Nyadakal pa pong kawan keng pisambanta mo. Sana sumaup-tapan maragul pong gastos. Kilob na ning adwang banwa, long banwa pa siguro yung obra tamo. Kedi king kilob na ning pisamban. Kaya kayungan po, dakal-dakala salamat. Talakad tamo para king tauling bendisyon. Ing Ginoo manatili kaya kayo At kaya kaan timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya ingig pa ing anak at ing Espiritu Santo Amen. ing Santa Misa mi daon ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.